Dia mau alin sira agora mai ta kuliah ituan tema ida kona ba Biblia mak maromak ni lefuang. Mai be yene how se for resume badak date hodi prova netik katak Biblia mak maromak ni lefuan duni. Depois ia oportunidade selong mak kita se kuliah ho claro no completo litang. Dia ke bot ida mak kita presimu no hatene ba katak laos emo hotu ya kristau ne let fiar katak Biblia ne mak maromak ni lefuan duni. Exemplo hanesang sira liberal ne. Ema liberal sira geralmente lasimu Biblia nudar maromak ni lefuang debe revela absolutamente. Pelo contrário, sira hare Biblia hanesandet livro ida ka dokumento antigo ida nebe hakere kona ba experiencia religiosa usi ema fiernain sira ya tempo antigo. Nebe contém valor religioso no moral sira det. Mabe la considera completamente nudar maromak ni lefuang absoluta. No neo-ortodox sira falilai. Sira lanesang sira liberal ne, nebe rejecta totalmente katak Biblia laos maromak ni lefuang. Mabe ne ortodox sira fiar katak Biblia ne, bele sai maromak ni lefuang, bele mos lai. Bele lai tambah sira hare Biblia laos automaticamente maromak ni lefuang e format texto escrita. Bele sai maromak ni lefuang benghira maromak uja idane, hodi revela ni ang ba lenain sira. Karek la comprende hafone exemplo. Se ita halo sala kamono ona basala rumah usine ita senti maromak lah domi ona ita karak los maromak perdua no hamos ti tene sala sira depois ita loke Biblia no le kona los Salmo 51 versículo 1 no ina badihang o maromak haturu grasa mai hau tuir one doming meeting tuir one larang luak nebe pot hamos ti haune salaat se ita le versículo idane mak ita senti katak maromak haturu duni ni grasa mai ita tuir ni domi no larang luak nebe pot no senti maromak perdua duni itane salah sira, kusine Biblia sai kedas maromak ni lefuan duni, tambah maromak uza ho di komunika ho ita. Mas quando ita le versículo idane mak ita senti bain date, no la senti lefuan rumah afeta itane moris, ne hanesang ita lehela livro antigo ida, kalehela livro tuang ida husi livrai David nyang, nebe hakerek etinang riung ida liuba molo Kristo moris. Kusine kedas Biblia lasai maromak ni lefuang. Idane mak perspektiva husi ne ortodox sira kona ba Biblia nebe contrario ho sira liberal ne. Mai be ortodox sira falai sira fiar katak Biblia mak maromak ne lefuan duni no hakerek husi ema lidera husi Espiritu Santo. Atau ita senti maromak ujane kuliah ma ita ka la senti maromak ujane kuliah ma ita ka Biblia na fating nudar maromak ne lefuang nebe moris ka Biblia mak liang kredaniang nebe hananu kona ba Kristo. No rasik pro kaseta ho idane. No fiar katak Biblia mak maromak ni lefuang nebe absoluta. Biblia laos simplesmente texto mate ida. Mabe revelação dinamiku ida husi maromak nebe continua kuliah ba igreja no ba individu idida to in lorong. Mabe tambah sama kita tinggi fiar katak Biblia mak maromak ni lefuang duni. No saida mak sai base ho de ita fiar katak Biblia mak maromak ni lefuang nebe moris. Dia Ause for resposta ba idane, ya pontu karazang balu tuirmai, ba perguntas ida katak tambah sama kita tinggal fiar katak Biblia mak maromak ni lefuan duni. Primeiro, tambah Biblia rasik fosai katak niane mak maromak ni lefuan duni. Ema barak se confusão ka duvida kona ba Biblia ne laos maromak ni lefuang. Piorli mak ema kristão sira. Sira se nafatin duvida no balu rejeita total katak Biblia ne laos maromak ni lefuang. Ema sirne mai ho razão oi det. Balu mai razão dehang Biblia ne laos maromak ni lefuang tambah ema mak hakerek det. Balung tambah hetang influensia usi filosofia sekular no siensia moderna sira. Balung fali hetang influensia usi teologia liberal liliu ia akademia occidental balu nebe hanoring katak Biblia mak produto usi kultura humana det. Laos dia los ka revelação absoluta no seluk-seluk tang. Usi influensia sirne hotu ikus mai halo sira to ia konklusão ida katak Biblia ne laos maromak ni lefuang kalia los absoluta. Se ema laos kristão ka religião sira seluk mak lafiar Biblia ne maromak ni lefuang ne ita se simu no se comprende tambah ema sirne lafiar duni atau ita konvensi hanu samos be ema lafiar ni ita talonsa. Mabe ema husi kristão nyelet ka ema sira ida deang sira kristão ne magsira se duvida kalafiar katak Biblia ne los maromak ni lefuang ne aurasik mak confusão fali. Lah tene.
sira maklah hatene dunika kahalo finsil hatene ka unung ka loke Biblia bale hodi hatene. Se Kristang balo mak posisang hanesang ne hare hela karik mai ronaba. Hodi komprende ba katak Biblia ne mak maromak ne lefuan duni. Tambah ia evidensia barakusi versículo sira ia Biblia larang afirma ho eksplisit tu katak Biblia ne maromak ne lefuan duni. Seita hare ia segundo Pedro capítulo 1 versículo 20 no 21 enaba apóstol Pedro fosayo claro nunia começa cada solefuang ida hodi deang maita nune. Primeiro, ita hatene katak iane Pedro hau kira solefuang primeiro ita hatene katak. Hodi seda, hodi enfeza lefuang importante sira tuirmai. Nebe nia sekolia hodi sira tengke hatene duni. No lefuang importante sira ne mak saida mak tuirmai ni dehang ne. Katak la ia profesia ida ia escritura nebe mai husi ema ida ni hanuing rasik. Tambah la ia profesia ida nebe mai tur ema ni hakarak. Mai be ema kuliah lefuang husi maromak banhir Espiritu Santo lori sira. Ema Kristang barak to agora sida katene no comprende na fating katak lefuan sira ia Biblia larang ne mai husi maromak li husi ema lidera husi Espiritu Santo. Ronane Biblia ne hung ne mai husi maromak li husi ema mai be hetang inspirasaung no orientasaung toma husi Espiritu Santo. Deklarasang idena los tambah provoona ia versículo 21 oine foi italiane ina ba deklara katak tambah la ia profesia idana be maitur emani akarak significa profesia kalefan sira Biblia larang ne laos husi ema mai be ema kuliah lefang husi maromak significa hungne masi maromak bainhira Espiritu Santo lori sira holifan simples karik Pedro hakarak dehandet katak lefan sira Biblia larang ne mai husi maromak li husi ema mai be lidera husi Espiritu Santo no niamos hau kedas hodi deang ita tengki hatene. Seita sirau katena na fating ka comprende apostol Pedro nia kuliane mai taretang apostol Paulo nia kuliah ia Tesalonika capítulo 2 versículo 13 ne. Hodi convence netek ita ne duvida sira kono ba Biblia. Ia Tesalonika capítulo 2 versículo 13 apostol Paulo hato idane ni dehang. Ami mos lapar atau fu agradece ba maromak tambane tamba seda tamba banhira imisimu maromak ne lefang nebe imirona teusi ami atensang lefang importante tirmaine ini palu hatu tentang dehang imisimu lefang ne laos nudar lefang usi emma mabe nudar maromak ne lefang duni nebe halau ia imi nebe fiar ia ne palu sublina katak imisimu lefang ne laos nudar lefang usi emma mabe nudar maromak ne lefang duni nebe halau ia imi nebe fiar ia ne apostol Paulu rekonya saya kata kada lefuan sira ia Biblia larang ne mak maromak ne lefuan duni. Si apostol Pedro no Paulo mak kuliah ita tinggi fiar duni tambah sira usi ini sukedas asisti no experiencia directamente hodi ikus sira belai haklakan lefuan sira ia Biblia larang bai mahotu to lorong gereja belai hamrik no solido to agora. Tane kita fiar ho fasil bai matenek sira famosune. O sirne conhecimento koko atau harang lia los Biblia niang ka existencia Biblia niang nebe Kristo ni apostol sira defende mate-mate an los ia tinang naruk ni larang. Seita se duvida na fating ho Pedro no Paulo nia sasing kona balia los Biblia niang mai taretan Jesus Kristo nia confisang rasik. Kristo deklara ho enfatika katak Biblia mak maromak ni lefuang absoluta. Nebe labela atu nega no la merece atu ita questiona kaduvida. Kristo ia nini orasang baamang maromak ni rasi karohan dehang. Halo sira santu lihusi lelos, oni liafang mak lelos. Oh ini mak maromak, ia zuang dijaseti versículo dijaseti ne. Ia lefang ikus Kristo rekonya sekatak maromak ni lefang ia Biblia larang ne mak lelos. Se Kristo det admiti idane, semak ita bele duvida kona baidane. No bainhira ita ke kleang liutang ia Biblia larang, mak ita sehare katak maromak dunia makaruka kafo instrusang bani profeta sira hodi hakerek nini lefuan sira hotu ia livro ida. Ia Jeremias capítulo 30 versículo 1 no 2 maromak rasik makaruka profeta Jeremias hodi dehang nune. Lefang nebe mai sunai ba Jeremias no dehang. Nai Israel ni maromak hatete nune. Hakerek lefang hotu nebe hakulia ona bao ne ia livro ida. Ia ne maromak rasik makaruka profeta Jeremias hakerek hotu lefang nebe maromak kulia ona bania. Depois profeta Jeremias akerek ikusmai maromak ni lefong nebe profeta Jeremias akerek ne formasai livro ida ia Biblia larang. Livro ne mak narang livro Jeremias ka kitab Yeremia. No banghira ita le Biblia hodi dia mak kita sehetan lefong bara kusi versículo sira ia Biblia larang nebe deang katak maromak hatete nune.
kanai hatete nune. No Biblia fila-fila kuliah lefuang idane. Ia Ezekiel capítulo 2 versículo 4 nai rasi hatete. Sira makuluntos, no larantos, hau haruko o basira, nai maromak hatete nune. Versículo nai maromak rasik makuliah. Tambah nemak ia lefang ikus ne, deang nai maromak hatete nune. Hatete ia nebe, hatete ia Biblia larang. Signifika Biblia fosai katak nia nemak maromak ne lefuang. Ia Amos capítulo 3, lefang ne mas mosutang. Nai hatete nune. Depois continua lefuang sira tirmai, kono ba nai hatete ne. Ia Exodo 4 versículo 22 na fateng fosai. Nai hatete nune. Ia Exodo 8 versículo 1, nai hatete nune. Segundo Samuel 12 versículo 11, dehang. Nai hatete nune. Primeiro Livrai 12:24 fasaitang. Nai hatete nune. Segundo Livrai 3:17 afirmatang. Tambah nai hatete nune. Segundo Crônicas 11:4, nai hatete nune. Isaías 43:16, nai hatete nune. Jeremias 4:3, tambah nai hatete nune. Jeremias 10:18, tambah nai hatete nune. Zacarias 8:3, nai hatete nune. Cada versículo sirhotu fangitalene afirma bebe katak maromak hatete nune. Nai hatete nune, nai hatete nune. Hatete nebe, hatete ia Biblia larang. Claro si tang versículo barak nebe kuliah kona baidane. No Biblia fo evidencia nebe forte no los katak niamak maromak nelefuan duni. Nebe lamarese atau ita duvida kona bania. Tambah maromak hatete nune, nai hatete nune, no nai hatete nune. No lefuan sirbe nai hatete nebe, iha Biblia larang. Idane makrazang kay argumento dahulu nebe subjacente bafiar katak Biblia mak maromak nelefuang. Tambah Biblia rasik, atete reklamasang idane nudar lielos divino. Segundo, tambah sama kita tinggal fiar katak Biblia mak maromak nelefuang. Tambah profesia hotu nebe hakerek Biblia sai realidade kasai los duni. Idane hatudu autoridade divina ia realização profesia edida nebe mak hakerek Biblia larang. No Biblia na konho profesia sir nebe magsai realidade sai los no cumpre. Tanto ia testamento tuang nomos ia testamento fung. No realização husi profesia edida sirane atu hatudu meromak nia soberania katak meromak kontrola história no futuro. Meromak nia fidelidade katak meromak fiel bani promesa sir hotu no husi tempo ba tempo no nia promesa sira nunca falha. Tambah nemak ia Joshua capítulo 21 versículo 45 fosai ho claro kono baidane no ina badeang. Naik kumpri promesa sir hotu nebe nefo ba nação Israel. La ia buat diak ida nebe falha, buat hotu kumpri. Significa lefo promesa sir hotu nebe maromak fosai Biblia larang kumpri hotu kedas. No tudo mas maromak nia lefang ne verdadeiro. Katak profesia hotu nebe kumpri ne prova Biblia ne lielos absoluta. Isaías 46 versículo 9 no 10 maromak rasi kulenune. Hau mak maromak nola ia ida nebe hanesa hau. Nebe deklara buat ikung husi tempo hau. No husi tempo antigo hau fosai buat sir nebe sidau acontece no dehang. Hau ni lefang se meeting. No hau se halotir hau nia hakarak hutu. Ian ne nai rasik diang kata hau ni lefang se meeting. Signifika nai ni lefang mak lelos nebe labila tunak doko. Tambah lelos meeting ida ne mak nai hatu tantan dehang hau se halotir hau nia hakarak hutu. No profesia hutu nebe maromak fosai hau husi adang monu basala ia Antigo Testamento to cumpre dune ia Novo Testamento hung ne ida det. Nema kona ba Mesias det, kakona ba Kristu itane salolor det. No faktu hatudu katak maromak ni profesia hutu kona ba Kristu ne cumpri ho prefeito no la falha. No molo Kristu moles i Antigo Testamento maromak hatete ulu kona ba profeta sira katak Jesus Kristu ne se moris mai lihusi feto klosang ida. Isaías capítulo 7 versículo 14 hatete. Então, nai rasa se fosinal ida ba imi tebes feto klosang ida se sai ising rua no tur ai uang mane ida no hanarang nia Immanuel. Profesia ida ne maromak fosai lihusi profeta Isaías. No profeta Isaías ne moris ia tinang atau situ lima nulu molo Kristu moris. Fisicamente profeta Isaías la conhece Jesus. Tambah profeta Isaías mate ulukona molo Kristu moris. Satang hari Jesus. Babe ikus mai maromak ne profesia ida ne nebe fosai husi profeta Isaías kono ba Kristu ne realiza juni lihusi anjo hatete ba Jose ia Mateus capítulo 1 versículo 20 to 23. Ina ba dehang. Na ini anjo ida musibania ia mehi no dehang. Jose David niwang. Kita tahu kata foti Maria udar onefeng. Tambah ida nebe ni hetang ne mahusi Espiritu Santo. Nia setur ai uang mana ida no osi hanarang nia Jesus. Tambah ni se salva ni ne povo husi sirne salah. Bot hotu ne acontece
ho dikumpri saida maknai hatete ona lihusi profeta. Profeta Isaias oing ne. Tebes, vetorang ida sesai ising rua no tur ahi uang mane ida no sira sei hanarang nia Immanuel ne katak meroma kamutu ho ida. Usitinang atus itu 50 maroma profesia ulukona molo Kristu Moris ikus realiza duni. Usine be itatene usi Biblia larang. Entang Biblia hatu de prova kona ba realização sira hutu usi maromagne promesa cumpri duni. Idane kona ba Kristu Moris. Kona ba Kristu matemos Biblia fosai olokona ia Antigo Testamento. Ateto liefong balu Jesus kuliah i cruz leteng molok ni matemos ia Antigo Testamento fosai homomos. Antigo Testamento ia Salmo 22 versículo 1 atete nune. Haunia maromak tambah sama ko usi kon hau. Liefong idane Matius 27 versículo 46 Jesus ia cruz leteng molok ni mate Jesus akilan huliang makas nodeang Eli Eli lama sabatani. Idane katak haunia maromak tambah sa mako husik hau. Versikulnya ya Matius salmista ya Salmo fasai ulukona ya tinang riung ida molo Kristu Moris. Depois ya Matius versikulnya realiza duni ya Kristu. No saya tam profesia barak nabe maromak kuliah kona ba Kristu. No profesia si rehutu kumpri ho prefetu no nunca falha. Ateto Jesus atumai badal ruak ni mos Biblia fasai ho claro no prefetu los iya naba. Maske Jesus sirak mai badal ruak niang may be Biblia profesia ulukona katak nia semai duni badar ruak niang. Jesus ida mai primeiro hodi Moris tomate ba ita date molok ni atumai Biblia mos profesia ulukona. No profesia sirne realiza juni no Kristu mate duni ba ita satang ida Kristu atumai badar ruak niang ne. Biblia contém profesia hutu kona ba Kristu. Au sinet mai primeiro hodi Moris mate depois sabela lehang no se toba realização kona ba mai badar ruak niang. Biblia fosai ho completo perfeito no tudo ona katak nunca falha atu cumpri ninia promesa sira. Idane makrazang segundo ka ponto segundo tamasa ita tinggi fiar katak Biblia ne mak maromak ne lefuan duni. Terceiro, tamasa mak ita tinggi fiar katak Biblia ne maromak ne lefuan duni. Tamba lefong hotu ia Biblia unificado no la ia contradição pamalu. Significa la lefong e Biblia larang usi livro primeiro Genesis ia Antigo Testamento to livro Igus Apocalipse e Novo Testamento. Cada livro, cada capítulo, cada versículo, cada lefuang sira hotu nebe contém e Biblia larang la ia contradição, sira harmonioso, unidade no consistente. Tamba sa bila acontece nune. Tamba autor principal ba idane mak maromak no nia mesakdet. Babe ne folio si Emma nebe lidera honi espiritu rasik. No livro hotu e Biblia larang ne, laos akhirnya det ia tinang ida tomak ni larang, laos mos liu si ema ida det, ka profeta ida det, anisa sir balu niang. Biblia laos obra ida i momento ida tinang ida ka sekulu ida niang, babe Biblia akhirnya ia sekulu barak ni larang, mas menos ia tinang riung ida atus 5 molo Kristu Moris, to tinang atus ida depois de Jesus Moris. Ida ne laos tempo ituang, ida ne han tempo naruk atu kompleta. No Biblia mos las akhirnya det usi ema ida, babe akhirnya usi autor hat nulu racing, ia kontinente nebel hanesang, balu akhirnya ia kontinente Afrika, balu ia Asia, no balu ia Eropa. No akhirnya naik siremos, mai usi background era profisang oi nebel hanesang. Balu profisang nudar profeta, hanesang profeta Moses, profeta Isaias, profeta Jeremias, profeta Samuel, profeta Daniel, profeta Ezekiel, profeta Jonas, no profeta Zakarias, no seluk tang. Balu profisang nudar Fununaing hanesang Josue, balu nudar liurai hanesang liurai David no liurai Salomon, balu nudar Nailulik hanesang Ezra, balu nudar Bibi Atang hanesang Amos, Ozeas, Mikeas, balu profisang nudar Cobrador Imposto hanesang Matius, balu falin nudar Dotor hanesang Lukas, balu hanesang nudar Pescador hanesang Pedro João no seluk tang. No sirne hutu balu kunya semalu, balu la kunya semalu. Tama mori si tempo nebe lanesang. May be uniko makne, bang hira livro idane hotu halibur mutuk sa idade, husi Genesis to Apokalipse, ia naba laya lifong ida mak kontra malu. Sira sai unidade nebe completo, perfeito no harmonia. Tamasa. Tamba maske bilone akhir husi ema nebe lanesang, husi background era provisão no ia kontinente nebel hanesang, may be autor principal ba idane mak maromak. Maromak rasik ma autor ba idane. Hodi ikusmai lefon sira e Biblia larang ne lak nunca kontra malu. Maske usi ema background era provisão no ia
kontinente bela nesang no seluk-seluk tang. Marama ko ni kibit Espiritu Santo makontrola masimu masirni hotu. Ia controlador divino, ida controla completamente hodi igusmai, lefuan sira e Biblia larang ne, sa unidade ida nebe completo, perfeito, no harmonia, no la contradis. Imagina tok, se marama la controla, akhirnya kena sirni hotu, usi tempo ba tempo. Ne lefuan sira e Biblia larang ne, atau saya o insalos. Ne au fiar lefuan sira e Biblia larang ne, la konsisten, na konho contradição. Ne livro ida sa contra livro seluk, versículo ida sa contra versículo seluk, tambah kira gusi emane bela nesang, ia tempo ne bela nesang, no siramos lakonya semalu. Ne Biblia ne ita tonaran livro sa los. Mabe tambah maromak, Leus Espiritu Santo controla máximo akhirnya naing sirne hotu, igusmai lifong hotu ia Biblia larang, preserva ia unidade nebe armoniosa. Selaho asistencia divina, impossible Biblia mantém linha consistencia no coherente. Ida ne magrazang terceiro, kapunto terceiro tambah sa ita tinggi fiar kata Biblia maromak ni lefuang. 4. Tambah sa ita tinggi fiar kata Biblia ne maromak ni lefuang. Tambah maromak cuidado tebes di lefuang husi tempo batempo. Lai livro ida mundo ida ne husi tempo antigo to tempo moderno agora nebe sempre hetang ataka kritika kabando bebek liu ia story tomak. So niku livro ida naran Biblia ne det mak ia story tomak sempre hasuru bebek desafio oing. No atake homius oing-oing. Hetang atake intelektual, teologiko, no politiko sira, hetang kritika akademika, hetang mos kritika konaba originalidade Biblia niang, balu diam Biblia la original ona, Biblia ne falso ona, hetang mos sunu fiziku, no tobando official husi autoridade sira, no atake seluk-seluk tang. Mas kenune, faktu hatu da kata Biblia ne, se existe na fating, no habelar bebek yang mundo tomak tusikung ngoing. Apologetico Kristang ina narang Josh McDowell hate tenune. Ia story tomak Biblia sura atake sira be makas no dura clear liu duke livro ka escritura sagrado sira seluk. Mabe ni ambrik meeting lanak doko husi kritika no atake sira. No na fating continua reconoce udar maromak ni lefuang autentico. Mas que Biblia sura desafio ngoing hetang atake hetang tentativa atau lakonia story tomak, mabe Biblia se na fating existe no preserva to in lorong. Tamasa, tama maromak rasik mak cuidado no preserva ni lefuang moris idane. Mas que limang riung bariung nebe esforço atau lakon Biblia husi mundo idane. Mabe laya limang ida mabe lambri kasuru limang poderoso idane be protege no defende ni lefuang rasik nemak maromak. Salmo 138 versículo 2 sedang nune. Tambah 40 saya one narang no lefuang asliu bototu. Ijas 40 versículo 8 dehang. Dut nam blaik no funang mos lakong. Mabe itane maromak ni lefuang siamrik meting to tinang batinang. Mundu no bototu nebe existe larang idane bele liu, bele mudansa, bele mohu, bele monu, bele lakong, no bele nakdoko. Mabe maromak ni lefuang ka Biblia se na fating hamrik, se meting, se existe, la nakdoko nunca falha, na fating dura, usi tempo batempo to rohan lain. Salmista deklara dehang. To tinang batinang onai. Oni lefong meting ia laleang. Ia Salmo 119 versículo 89 ne. Tambah sam Biblia bela meting torohan lain. Tambah autor original manteng preserva no cuidado ini lefong rasik. Autor original idane makse mak maromak ne rasik. Kristus dehang. Laleang no mundo se lakong, mabe hauni lefong se nunca lakong. Ia Matius 24 versículo 35 ne. Então, tambah saya tinggal fiar kata Biblia ne maromak ni lefon duni. Tambah Biblia fosai kata niane mak maromak ni lefon duni. Deklarasi idone hetang konfirmasang na aprovasaung usi profeta sira kuno apostol sira. To Jesus Kristus rasik rekonya kata Biblia nudar dia los absoluta. Nune Biblia hambrik nudar autoridade nebe asliu mahusi maromak. Lau susi eman yang noing idea ka interpretasi rasik. Segundo, tambah profesia hotun nebe ia Biblia larang sairel dadi kasai los duni. No Biblia contém profesia atos ba husi molok Jesus Morris, Tony Morris susi mate, Biblia profesia ulukona. No profesia hotune proba katak Biblia laos obra emaniang. Mebe lefong revelado maromak niang nebe ukung historia tomak. Terceiro, tambah lefong hotu e Biblia larang unificado no laya contradição wa malu. Mas que akhirnya kusi Emma naing hat nulu nebe mai husi background era profisão no ia kontinente nebe lanesang. No akhirnya naing sirne laos akhirnya det ia tempo barak ni larang. Mebe ia tempo nebe naruk mas menos itinang
riung ida atus neng nilarang. Mebe kada lefuang sira ia larang sa unidade ida nebe prefetu completu no harmonia. Laya eru ka contradição doktrinal ka historiku nebe estraga ninia integridade. Tamasa, tam autor principal ba idane mak idadet. Makse mak maromak narasi. Nebe lidera ho ni espiritu ho di tau matang bahkirek nain sira nehotu. 4. Tamba maromak cuidado tebes ni lefuang usi tempo batempo. Maske histori tomak Biblia hasur atake kritika suno no bandu mak ho makas ya fating. Be Biblia sena fating existi ya fating mos. No lori influencia makas na fating ya mundu idane tamasa. Tama maromak rasik mak protege cuidado no preserva nini lefong si tempo batempo to rohan laik. Bototu bela lakong mabe nini lefong senungka lakong. Claro se ia tang razaong saya tang evidencia forte no argumento kliang selutang nebe confirma Biblia nudar maromak ni lefong nebe los no moris. Mabe yane au hatode resumo badak ida ho pontu hatne ho de explica kata Biblia mak maromak ni lefong moris nebe se relevante na fating no existe o lorong no bana fating. Ho de ajuda netik ita sir nebe durante ne se duvida confusão dilema questiona tola fiar kata Biblia ne laos maromak ni lefuang. Se rona onanan sane mak convence netik ita ho di fiar continua fiar na fatimba. Tama maromak ni lefuang ka Biblia ne se serviço se transforma o se lori influencia ba ita ne moris quando ita fiar kata nia mak maromak ni lefuang duni. Ya 1 Tesalonica capítulo 2 versículo 13 maromak ni lefuang oing ho claro hatete ona katak. Ami mos la para tefo agradece ba maromak tambane tamba bangira imi simu maromak ni lefong nebe imi rona tiusi ami imi simu lefong ne laos dudar lefong usi ema mabe dudar maromak ni lefong duni nebe halau ia imi nebe fiar. Ia ne fo konfirmação ona kata maromak ni lefong ka Biblia ne si halau ka se serviço bangira ita fiar. Spera idane bela azura netek ita maromak tulung maharik bensa ita hotu ya Kristu ne narang hokibit Espiritu Santo. Amen.